Muraho neza ndabasuhuje. Ibintu bibereye mu karere ka Nyabihu biteye ubwoba cyane. Mu karere ka Nyabihu bafatiyeyo igare rifite metero 6 ririho umuntu ufite metero 280. Iri gare ryari ripakiye abantu benshi cyane inyuma ndetse n'andi magare matoya ku ruhande, riri kuva mu karere ka Rubavu ryerekeza mu karere ka Musanze, baza kurifatira mu karere ka Nyabihu. Abantu benshi bahita bibaza ahantu uyu muntu yaba avuye cyangwa se aba bantu bavuye hehe, dore ko bavuye mu karere ka Rubavu. Moto nyinshi cyane ziri kubiruka inyuma n'urusaku rwinshi, amahoni, abantu barimo gutangara bumiwe kubera ukuntu bari bahekanye. Nibyo byatumye abamotari bo mu karere ka Rubavu bavayo bakurikira aba bantu ngo barebe ukuntu bahekanye. Gusa ibi bintu amafoto akimara gucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda babibonye barumirwa, baratangara cyane. Byari nk'ibitangaza bibereye mu karere ka Nyabihu. By'umwihariko abapolisi bo mu muhanda baje guhagarika aba bantu bumiwe cyane, batunguwe. Aba bantu nta kinyarwanda bari kuvuga, bari kuvuga ururimi abanyarwanda batabasha kumva, si icyongereza, si igifaransa ndetse si n'igiswahili. Bari kuvuga ururimi abanyarwanda batari kubasha kumva. Gusa aho M23 ifatiye umujyi wa Goma ikawigarurira, ikaba irimo kuwukontorora, umuvugizi wa M23 Afande Wiringoma agita atangaza ko umupaka wa Kongo hagati n'u Rwanda ufunguye, abagenzi bagatangira kugenda. Abahari Kongo batageraga mu Rwanda bagatangira kuzana ibicuruza mu Rwanda, by'umwihariko mu karere ka Musanze. Mbese muri rusange umujyi wa Rubavu na Goma abaturage bari kugenderana n'amahoro. Aba bantu nabo bavugaga ko bavuye mu mashyamba ya Kongo, harimo biberaga hari Abanyafurika y'Epfo. Aba bantu banyuze ku mupaka wa Goma bagira ngo banyure mu Rwanda babashe kugera iwabo banyuze mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko ngo biberaga mu ishyamba, nta mafaranga bari bafite yo kuba batega indege yo kugira ngo bageze mu gihugu cyabo, ahubwo bahitamo inzira nziza yo kunyura mu Rwanda bakoresheje amagare yabo. Urabona ko buri muntu wese bahetse harimo amagare menshi, yakagombye kuba afite igare ryiwe ari gutwara. Ariko iri gare niryo ryari rifite imbaraga, riri kwiruka, ryari rifite moteri ebyiri, ryari riri kwiruka biteye ubwoba, ku buryo aribyo byatunguye abantu benshi cyane, bagafata umwanzuro wo kuryicaraho ngo umuntu umwe abatware babashe kugera iyo bajya. Gusa ngo banyuze ku mupaka wa Goma, buri wese afashe igare rye. Bageze aho bita i Mahoko, muri gare ya Mahoko, uyu mugabo ahitamo kubapakira gutya, aho abapolisi batari kumurebamo mu muhanda, ahitamo kubapakira gutya kugira ngo baze kwihuta babashe kugera iyo baragera. Bana nanjye muri iki kiganiro umenye se aba bantu ni bantu ki? Uyu mugabo utwaye aba bantu we ni muntu ki? Ese aba bantu kuki bahisemo guhekana gutya? Ese kuki bahisemo kunyura mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bagere iwabo? Ese muri Kongo bajeyo gute? Byagenze gute? Byaturutse hehe? Bana nanjye muri kiganiro umenye byose kuri aba bagabo bavuye muri Kongo bakaba bafatiwe mu karere ka Nyabihu. Umenye impamvu yabagejeje inaha cyangwa se yabagejeje muri Kongo. Ese bari baje gukora iki? Ibyo ni ibintu abantu benshi murimo kwibaza. Tera agatebe utega amatwi wumve imva n'imvano y'aba bagabo n'icyari cyabazanye muri leta ya Kongo. Ese bari baje gukoramo iki? Mwahaye ikaze muri iki kiganiro, by'umwihariko wageze kuri channel bwa mbere wibuka gukanda kuri buto ya subscribe
wakoze like, share ndetse na comment kugira ngo amakuru nk'aya ngaya abagezwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ujye uyabonera igihe, ujye uyabona mu ba mbere, notification zize zikugeraho mu ba mbere, ntihagire n'ikiganiro na kimwe kiza kugucika. Mwahaye ikaze. Aba bantu cyangwa se aba bantu baje gufatira mu karere ka Nyabihu bari bamaze imyaka isaga 5 mu mashamba ya Kongo, harimwo bibera ubuzima bwabo bwa buri munsi, ngo bishoboka ko nta n'abantu bari bazi ko bibera muri Kongo, kubera ko Kongo ifite amashamba manini cyane, usanga abayikubyemo cyangwa se hagiye kungana nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda, aba ni manini cyane ku buryo usanga hamwe nta bantu barimo, kugira ngo uzamenye umuntu uri muri iryo shamba biba bigoranye cyane. Aba bantu rero baje muri iyo myaka baza n'amaguru, babasha kugera mu gihugu cya Kongo, hari nabwo baje guhita bibera mu mashamba, none bakaba bumvishije intambara muri Kongo ikomeje kugariza igihugu cyose, bakagira ubwoba tuwirusha natwe bazadusanga muri aya mashamba, bahita bafata umwanzuro wo kwitahira. Nta yindi nzira babonaga yo kunyuramo usibye mu gihugu cy'u Rwanda, bahita bafata umwanzuro wo kunyura i Goma, kubera ko umupaka bari bawufunguye. M23 yabitangaje ku mugaragaro ko umupaka ufunguye. Aba bantu niho bahise baza kunyura kugira ngo babashe kugera ku kibuga cy'indege i Kanombe, imiryango yabo ngo ibohereze amafaranga bafata indege. Aba bantu ntibasanzwe, unabarebye ubona ko nta mubiri bafite, ari abantu barebare cyane batanakanganye, ku buryo wakeka ko baba mu mashyamba. Byari ibintu biteye ubwoba cyane. Reka ngushimire uwo twabanye muri iki kiganiro, njye mwari kumwe na Pacifique. Mukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Imana ibarinde. Ciao ciao. Reka tuzasubira ubutaha muri breaking news zizaba zigezweho hano ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hanze y'u Rwanda. Ndabakunda cyane. Imana ibarinde.